Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun baraya, ketemu lagi sama Bahatrok Channel. Urang hiburan baraya, nonton seni kudarengong di acara hajatan hitanan. Sebelum menyaksikan Wulung Muda Grup Makalangan baraya, Bahatrok mengingatkan jangan lupa subscribe and like di channelna Bahatrok. Baraya urang hiburan.
acara nonton seni kuda renggong Wulung Muda Group udah selesai. Bah Atrok undur pamit dulu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan tentang tayangan Bah Atrok. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.